Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Muay Thai Association of Meghalaya kalapnha perdana ya kalimpung yelekai Meghalaya State Muay Thai Championship Arhaja Apusan kabasan ha ka atpun rutrik ubenaya yong Arhaja Apusan he indoor stadium ka Bahasaiden Bhoi district ha ka ni kalimpung lawan benishim benta daki arspa andrupusan ngot ki khna yelekai kinthei bachinrang na ki pratli ki district kata na Bhoi East Khasi Hills West Khasi Hills Eastern West Khasi Hills Southwest Khasi Hills, West Garo Hills, West Jante Hills, bana East Jante Hills. Ya ka nam Lahduh ha ka ni kalimpung lara da ka Bhoi district kata ya ka kerdan ka baar bat ka balai layo ra da ka East Khasi Hills bat ka Southwest Khasi Hills. Ha ka tegasngi laya dan lang u deputy commissioner ka Bhoi district u Abhilash Baranwal kum ukongsan kum jo uba bi nong male urang ba shnong ka mautunum kum usimbot kongsan lembat kiwei kibala sha khot ngobha nalor ki dikhot ka Muay Thai Association of Meghalaya hapo ka jingalam u e sun kum u president kinong yele kai ki bakur tak maksel ha ka ne kalimpong kinyo yakalat banlet yeshim benta shaka national level Muay Thai Championship ka banlong ha MD University Rohtak ka baha Haryana nado ka khandai hado khat sautrik ujileo arhaja apusan katba ki bayo yakatak maksel ha ka national championship kin shajit banlet shim benta shaka youth world Muay Thai Championship ka banlong ha Abu Dhabi